Jaialdia baino ordu bete lehenago, Zaramaga auzoko eliza gainezka zegoen. Porque es el único medio que tenemos para reunirnos. Estábamos convencidos de que efectivamente que no iban a entrar. Era un auténtico desafío al régimen. Estoy en mitad de Zaramaga, entonces mucha gente pasaba. Y puse la emisora de la policía. Y es cuando oí pues todo. Charlie, cambio. Bilera eta parrokia Espainia eta Vatikanoaren arteko konkordatuari esker, babesturik zeuden. Se acerca una cantidad de furgonetas para llegar a la iglesia. Polizia armatuak lekua hartu eta iristen ari ziren gainontzeko milaka herritarrei sarrera eragotzi zien. Eta handik gutxira tenplua hustutzeko agindua jaso zuen. Si no, a palo limpio, cambio. Sí, fue a palo limpio, efectivamente. Gasear la iglesia, cambio. Les están gaseando. Cuando empezaron a tirar botes de humo, dentro estuvo irrespirable. Kanpoan zeuden grebalariak barrukoei laguntzen saiatu ziren. Intentamos que la policía se marche de allá, ¿no? Todo lo que se pueda por ellos. Eta ito larrian zeuden asko iesean atera ziren. Yo me quedo dentro. Que no, Arantxa, que hay que salir. Y salí y ahí me machacaron viva. A partir de ahí la batalla se recrudece. Se oye una voz por allá que dice cargar. Esta es la guerra en pleno. Poliziak pistolak eta metraietak erabili zituen jendeitzaren aurka. Vemos que un policía, ¿no? Pues clava la rodilla en el suelo, se pone la metralleta y empieza a disparar. Euren balek 40 lagun zauritu zituzten. Noto un dolor inmenso. He visto varias cosas con un pañuelo blanco, quiere decir que hay heridos avanza. Y me meten en el coche y al chaval lo habían metido, que tenía 17 años, el pobre, y coge, hace así. ¡Ah! Digo, ¿qué te pasa? Y no me hablaba. Arratsalde hartan Zaramaga auzoko ate eta etxe asko ireki ziren iesean zihoazenak babesteko. Muchas gracias, Buen servicio. La gente venía hacia mi casa, pues que se ahogaba. Entonces salía a la ventana y le dijo, oye, ¿queréis entrar en el portal, por favor? Y si estáis mal, subiros arriba. Es cuando yo les pregunté, digo, ¿pero qué ha pasado? Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, Sarraskiaren ondoren Gasteiz isilik geratu zen, ikarak geldirik. Las calles estaban absolutamente vacías, núcleos de policía patrullando por todos lados. Y aquel día me marcó mogollón. Gasteiz osoan utzi zuen marka, martxoaren 3ak. Estos muertos son nuestros. Son de todo el pueblo de Vitoria. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, Muchas gracias, Masakre, sarraski. Gizaki askori biziak entzea. 1976ko martxoaren 3an, 5 lagunik enduzien bizia polizia frankistak. Baina eroseinik gerta zekioken, zeren eta estatu terrorismoa izan zen. Nerea egun hartako lehenengo hildakoaren senidea da. Pedro Maria Martínez Ozioren iloba, Forjas Alavesas lantegian egiten zuen lan. Jendez gainezka zegoen Zaramagako elizaren aurrean erori zen zerraldo. Jendea itolarrian zegoen barruan, eta ateratzen ari ziren bitartean jipoitzen zituzten. Orduan berak kordoi polizial hori apurtzen saiatzen ari zen eta tirokatu zuten, eta bertan hil zen. Pedro Mari hil zuten tokitik hurbil 17 urteko mutil batek tiro bat jaso zuen buruan. Esta es la que me gusta a mí. Francisco Aznar zen, kasualidade zegoen auzoan. Mi hermano trabajaba en una panificadora. Mi hermano de casa iba a campo de Zaramaga. Y por el camino le pilló. No me dio tiempo más, no me quería decir adiós a mi hijo y ya está. No lo vi nada. Poliziak botatako tiroengatik beste 3 langile gehiago hil ziren Gasteizen, Romualdo Barroso, José García Castillo eta Bienvenido Pereda. Nunca se pensó de que podía haber eso. EHUko Valentín de Foronda institutuak gertakari haiei buruz egin zuen txostenean jaso zuen, hildakoen kasuetan erantzule penalak Estatu Espainiarreko funtzionarioak izan zirela. Hala ere, 50 urte hauetan ez dute inor epaitu. Ere impunitateak 50 urte iraun ditu. Yo creo que ha sido muy injusto. Gasteizkoak baina ez ziren poliziak martxo hartan hil zituen bakarrak izan. Vicente Anton Ferreroren hiloba naiz. Vicente Anton Gasteizko gertakizunen inguruko protestetan hil zuten basaurin. Guardia Zibila llegatu zenean,
Jaitsi ziren lanrobetik eta tiroz hasi ziren. Berari buruan eman zion tiro bat. Bertan hil egin zion. Se vive con dolor, como entonces, porque entonces fue un palo muy grande. Rekonozimientoa ez da osoa izaten. Ez daukagu izena, ez dakigu zein realmente izan zen disparoa eman duena. Egun haietan Tarragonan beste gazte bat hiltzen egoera berean. 7 hildakoen izenak orain elkarrekin daude, Martxoak 3 elkarteak Zaramagan ipinitako plakan, gertakari odoltsuen eszenatoki izan zen Elizaren aurrean. Ahots batek orde aldezake, 11 ahotsen indarra. Esmaltazion San Ignacio egiten nun lan, arratzaldean etorri nintzen Eliza honetara, asanbladara. Jendez beteta zegoen dena, bai. Harria botatzen eta hori, egomazko pelota asko botatzen zuten baita, baina tiroz. Norberto Mujika 1976ko martxoaren 3an balaz zauritu zuten beste asko bezala. Pues ukondoan kolpe bat bezala eta kalambrea. Ni pesatzen nuen pilota bat zela. Tiro bat da, tiro bat da. Zauriaren orbana ia ez da azalean ikusten, baina poliziek erabili zuten indarkeria ahaztu ezina da. Les vi a la policía puesta de rodilla y con la metralleta disparando. Me entró la bala por aquí, se me quedó en... Besteak ez bezala Consuelo goizean zauritu zuten. Sobre las 11 de la mañana... Etxe barruan zegoela. En la cocina, yo estaba dando vuelta al tomate. Por la ventana... Bala itxita zegoen leihotik sartu zen. Mal que fue así. Iñaki berriz arratsaldeko mobilizazioetan zegoen. Con las manos así, una piedra aquí, otra ahí. Polizien oldarraldiari aurre egiten. Entró por aquí, por la... Tiro egin zion poliziak sabelean zauritu zuen. Bazo, riñón, intestinos y cerca de la columna. Y yo, pues sí, tuve suerte, mucha suerte. Alberto poliziak hartu zuen Eliza barruan zegoen eta erdi itota handik atera ahal izan zen. En una de esas... Sorbaldan jo zuten, zorionez, etzen elbarri geratu. Mueve un medio centímetro a un lado, te hubieras quedado en una silla de ruedas para toda tu vida. Egun hartan, suzko armak erabilita zenbat lagun zauritu zituzten ez dago zehaztuta, baina 30 baino gehiagori testigantza hartu zien giza eskubideen aurkako jarduerak ikertu dituen Jaurlaritzako batzordeak. Yo no pensaba que solo había 5 muertos, yo pensaba que había muchísimos más. Delante de mí, un poco más allá, estaba un chico que le dio aquí y se le quedó aquí la bala. Sentí un golpe fuerte en la cara y tocarme la cara y vi toda la mano pues llena de sangre y dejando un reguero por el suelo. Una vez en la clínica vi que tenía una raja muy grande en la cara y después me dijeron que tenía una bala incrustada dentro de la pierna. Euskal Erakundeek giza eskubideen kontrako ekintzen biktimatzat hartu dituzte martxoaren 3an hildako eta zaurituak. Estatuak bere erantzukizuna onartzea eskatzen dute. Es que dudo de la justicia. Justiziarengan konfidantza baina galdua dute dagoeneko. Justicia en los procesos. Es mi opinión, Había, yo creo, un gobernador nuevo, no tenía especial experiencia. Zuritzen, bere burua zuritzen. La situación que había. Ezin esan, Gasteizen une hartan bake eta askatasun egoeran bizitzen zenik. En Vitoria. Anda cojones. No tiene por qué estar la calle en manos de la policía. Kaleak ez du poliziaren esku egon behar, baina ezin zen grebaren sustatzaileen esku utzi. Herritarrak hartu zituzten kaleak, baina hartu zituzten grebalariak, langileak. Greban zauden langile batzuek polizien gurasoak zagutzen zituzten. Eta hitz egin ere, beren artean, eta halako batean, polizioiak ezitza zauden agindu dago egitera, orduan tirokat egin zituzten. ¿Quién dio la orden? Yo no. Ez du asumitzen bere ardura. Han tirokatu zuten polizien agintariak hau ez ziren. Hauen helburua zen ez bakarrik esate la calle es mía, baizik eta eskarmentu behar dute hauek.
herritarrek kalea jabetu zianean, boterea, kalsutan estatuak, larritu egiten da. De que se arrepiente y de que está orgulloso. Zertaz arrotu eta zertaz damutu, hori jendeari galdetu behar zaio. Eso hay que preguntárselo a la gente. No me jodas, no me jodas. Behar badaki, pekatu egin zutela, eta barrua behar du, heriotz larrian zauden persona bizitza jutea ospitaletan. Un familiar. Batek esan zidan, zertara zatozte, zaurituak errematatzera? Rematarlos. Jendea bazekin, nor zen arduradunak. ¿Se ha planteado usted pedir perdón a los familiares de las víctimas? Hombre, yo creo que... Tira, ez dakit idatzi nuen liburua barkamen eskaera bat zen, baina barkatzeko zailak diren bekatuen aitormena bazen behintzat. De pecados difícilmente perdonables. Fraga eta Martin Villatorri ez balia Gasteizea, ez zien hileko izango segura ere. Estamos llorando, digamos, el cincuentenario de aquello. Hori behak ez du sinisten. Cada uno tiene... Bakoitzak bere memoria dauka, eta nirea zintzoa da. Es una memoria honesta. Memoria bakarra da. Interpretazioak bat horiek egiten daitezke. Arias Navarro gobernuan zegoen, hango ministro izan zen batek ze honestidade izango zuen ba. Nagusiena da, hauek zuten helburua. Kalean nerea da eta eskarmentu behar dute. Eskarmentua zeitza odola. Polizi batzuek ospatu egin zuten gertatua. Eta kitxo. Me llamo Juan Bautista Pardo García. En aquellos tiempos era juez de primera instancia de Vitoria. Sarraskia gertatu eta egun gutxira Pardo gobernu zibilera deitu zuten, Manuel Fraga eta Martin Villa ministroekin biltzeko. El señor Martín Villa me dijo... Martin Villa jaunak esan zidan, Forjas enpresaren eta bere langileen arteko gatazka konpondu dezakezulakoan deitu dizugu. Esa Forjas y su... 22 kaleratuta jarraitzen dute. 22 que están despedidos por la empresa. Total que... Ez dakiz zergatik eman nien baietza. Le dije a mi mujer, menudo embolao que me ha caído. Handik ordu gutxira grebalariak berarekin jarri ziren harremanetan. Una llamada telefónica. Lagun batek deitu zidan eta poliziak zenbait langileren bila jarraitzen zuela esan zidan. Unos de ellos están buscados por la policía. Y me dice, pasa. Dato kaleko Rio kafetegira joateko esan zidan. Y allí hay unas... Bertan, egunkaria eskuan zeraman emakume batengana hurbiltzeko esan zidan. Y dije, esto es una cosa de película. Yo hice eso porque aunque tenía miedo tampoco era un timorato. Y efectivamente... Eta hain zuzen ere, aurkitu nuen emakumeak esan zidan langile batzordearekin bilduko nintzela. Comité de trabajadores, muchas gracias. Gau horretan bertan epaileak auto batzuen zain etxe azpian. Jaitsi aurretik beste auto bat zegoela ikusi nuen. Y era de la policía. Y yo llamé al gobernador. Eta gobernadore jaunari deitu, eta guri jarraituz gero, operazioa publiko egingo nuela azpimarratu nion. Handik gutxira joan zen autoa. Se marchó. Pardo leku ezezagun batera eraman zuten, sindikatu vertikaleko kideez, langileen benetako ordezkariak zirela ziotenekin biltzeko. Me dijeron, mantenemos nuestras reivindicaciones. Langile guztiak onartzea zen euren aldarrikapen nagusia. Eta handik egun batera Forjasen eskutitza iritsi zitzaidan. De Forjas. Enpresariek ekoizpena ahalik eta lasterren berraktibatu nahi zuten. No lo decía claramente, pero sí entre líneas. Los trabajadores... Langileak ere ado zeuden. Me lo dijeron. Laudoa idazteko ordu batzuk baino ez zituen behar izan. Razones de paz social, sobre todo. Bake soziala helburu eman nuen laudoa, eta ez epaile modura, ematen nuen aholkua baitzen. Era un consejo. Forjaseko greba hurrengo egunean bukatu zen. Enpresak 22 kaleratuak onartu zituen, eta Gasteizko gainontzeko lantegietako gatazkak ere itzali egin ziren apurka. El hecho cierto es que hubo paz ciudadana. Hiriko giroa lasaitu zen, handik aurrera gauzak zeharo aldatu ziren. Las cosas cambiaron radicalmente. Hilabete gutxira Juan Bautista Pardo Soriara bidali zuten. Yo tuve problemas. No recuerdo que nadie me dijera, muchas gracias por lo que has hecho. 3 urte geroago Gasteizera itzultzen utzi zioten. Así son las cosas. Eta 89an Euskadiko Auzitegi Nagusiko lehen presidente bilakatu zen. Eta nire lanaren eskaintza, zuzenaren,
Zerizurako eta lege zaharren eta askatasunaren